usibaleke ngaziye phela asiningina bonga inkosi ngazo ungasolika. UJesu KRISTU uyinkosi. Lona omi ngaphambili uNozipho MaDube uMadube wala eDokodweni eGindlovu. Cela ukubingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu KRISTU waseNazaretha. Ngoba ngila ngaphambili ngizobonga kakhulu baba uNkulunkulu umusa senzela wona. Kuphenduleke umkhuleko ebengikhuleka kakhulu sikhala nezingane isililo sokuthi siyathanda ukuya enkonzweni siyohlanganyela nabazalwane Richards Bay, kodwa manje ngenxa yokuthi umuntu akasebenzi uthola ukuthi imali asiyithole okuyale ngoba kukude futhi kuyabiza. uNkulunkulu wavesana wasiphendulela umkhuleko bese ukhuleka sisemkhosini nomntwana wami omdala sikhulekela ukuthi ubaba uNkulunkulu baba asiphe indawo yokukhonza. Wavesane kuthe kusenjalo sezwa kuthiwa sekune branch eLambothi. Umfana wami wabuza kubaba ukuthi kuphi nendawo eLambothi, sezwe ukuthi hawu eduze kangaka sesinendawo nathi sizokwazi ukuhlanganyela kuyona. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu baba, siyamdumisa ngalokho asenzele khona, ngoba abantwana siye sibe nasi isikhala sokuthi engathi bengajwayela ngoba bese bancane behambe beye enkonzweni, bazi ukuthi ngesonto kuyahanjwa kiwe enkonzweni. Siyambonga nje kakhulu baba uNkulunkulu, ziningi izinto asenzele zona, selokhu nje sisekhaya lezo sisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Kuningi ubaba uNkulunkulu asenzela khona. Ngiyambonga nje kakhulu, ngiyamdumisa ubaba uNkulunkulu. Okunye ngifisa nje ukukudlulisa, ngifisa nje ukusho ukuthi bazalwane ubaba uNkulunkulu baba njengoba wasipha wasenzela umusa, wasipha ubaba umpostoli ubaba uNsibande ukuthi kube uyena esibika kuyena izicelo zethu ebese yasinxusela kuNkulunkulu baba. Bengifisa ukuthi bazalwane sikwethembe lokho, singangabazi nakanye, nanokuthi singadideki, siyathandana singabazalwane, kodwa abazalwane kunobungozi uma ngabe sekuba khona abanye abantu esicabanga ukuthi bakhona abantu abengenza lo msebenzi ubaba awenzayo. Isitha ngoba abazalwane siyakwazi ukuthi singene ngomunye wabazalwane ebese efuna ukuzokona lo msebenzi omuhle kangaka uNkulunkulu baba awenzayo. Ngisho ukuthi bazalwane nje ngifisa ukuthi ngixwayise ukuthi njengoba uNkulunkulu baba esiphe umama umpostoli nobaba umpostoli, ngisho noma kuthiwa kuncane kangakanani okusididayo, kuhle ukuthi siye kubona uma bethola ithuba bazosisiza besibonise, ngoba uma ngabe kukhona omunye umuntu osesikhulekelayo eceleni azi ukuthi uzolanda amadimoni uwalethe ekhaya, ulethe izinto ongeke uzukwazi ukuyimela. Ngakho nje ngithi nje uNkulunkulu usenzela umusa ngokusilethela umndeni wakaNsibande wawusebenzisa ngalendlela le. Siyambonga kakhulu ubaba uNkulunkulu, ngithi uJesu KRISTU uyinkosi.